Pozdrav, Ljiljana je ponovo sa vama. Dobrodošli u moju kuhinju i na moj kanal. Danas vam pripremam božićni kolač sa urmama, orasima i speltinim brašnom. Potrebne su nam sljedeće namirnice. Po 250 g oraha, urmi i speltinog brašna. Naravno možete uzeti i obično brašno. Ali oni koji ne jedu pšenično brašno ne moraju da se odreknu ovog divnog kolača, zato sam ga napravila sa speltinim. 100 g putera, prstohvat soli, 1 prašak za pecivo, vanilin šećer, 50 g žutog šećera, aromu vanile, 4 jaja i koricu od 1 limuna i pomoranđe, malo prah šećera i 2 decilitra mlijeka. Pisani recept ćete imati ispod videa. Kliknite na naziv videa i na onu sivu strelicu sa desne strane i izaće vam pisani recept. Prvo ću očistiti urme od koštica. Zatim ću mlijeko prokuvati. Kipućim mlijekom prelijemo urme da omekšaju. Orah je izrezkati ili samljati na krupno. Treba da se osjete u kolaču. Izrendati koricu pomoranđe. Pomoranđa je dobro oprana i ostajala je u rastvoru, u blagom rastvoru sode bikarbone. Također izrendamo i koricu limuna. Urme su među vremenu omekšale, ubacujemo ih unutri buriti ili nekog secka i samiljimo. Rebno uključujem na 160 stepeni da se zagrijeva. Razbiti 4 jaja. Umutimo ih. Dodamo šećer. Možete vi staviti i bijeli šećer, ali stvarno ne treba mnogo jer su urme mnogo slatki. Sad ubacujemo urme. Dodajmo puter koji je stajao na sobnoj temperaturi ili ga u mikrotalasnoj zagrijete 1 minut. Sve to lagano izmiješamo. Dodajemo brašno. Prašak za pecivo. Jedan vanilin šećer. Prstohvat soli, koricu od limuna i pomoranđe. Seckane orahe, otprilike 1/3 ostavimo od ozgo da stavimo preko kolača. Lagano spajamo sa žicom i dodajemo brašno, dok ne potrošimo sve brašno. Evo kakvo testo treba da dobijete. Pleh prečnika 30 cm sam obložila sa papirom za pečenje, malo pouglja još i sad stavljam testo. Lepo ga izravnati od ozgo i
posuti preostalim orasima. To treba da bude onako bogato odozgo. Jer je to božićni novogodišnji kolač koji se ne pravi svaki dan. Rijebno je već zagrijano na 160 stepeni, stavljamo naš kolač koji se suši sat vremena. Pošto je svaka rijebna drugačija, znači vi ćete na kraju pečenja da probate da li je kolač pečen, probodite ga čačkalicom, ako na čačkalici ne ostaje ništa, znači pečenje. Ako ne, vi produžite još 10 minuta i opet provjerite čačkalicom da li je pečen. Moj božićni kolač je gotov, još odozgo prah, šećer i to je to. Voljela bi da možete da osjetite taj miris koji se širi kućom. Kolač treba prirodno da se ohladi, a onda ga sečemo. Pogledajte kako izgleda presek. Za ovaj put toliko, želim da vas pozdravim i da vam poželim sve najbolje, ujedno da vam se zahvalim što pratite i podržavate moj rad. Prijatno i vidimo se u nekom novom videu.